mugoroba ingabo za frdc ndetse n'ingabo z'u Burundi, ingabo za FDLR, wazareno ndetse n'abacancuro bari bateza agaco M23 ubwo bakekaga ko abayobozi ba M23 bagiye kuza muri aka gace ka Uvira baje kugenzura ndetse no gukoresha inama babatega agaco, ariko biza kuburizwamo ko uwo mugambi waje kumenywa mbere yuko ujya mu bikorwa. Amakuru arimo guturuka muri teritwari ya Uvira aho hanagaragaye indi mirwano ihambaye nyuma yuko abaturage bari biteze ko hagiye kuba agahenge k'igihe gito cyangwa agahenge kasabwe na ngora. Nyuma y'ibyo byose gusa byagaragaye ko ingabo za frdc n'ihuriro ryazo zaje kugaba igitero ku mutwe wa 23 bikarangira na 23 ibashubije inyuma, ndetse abasirikare benshi ba FDLR bakasiga ubuzima mu gihe wazarendo yo yanze kuva muri Uvira. Arandi makuru avuga ko MONUSCO yasabye M23 kujya muri Uvira gukuramo abasirikare ba FDLR na wazarendo banze kuva muri uyu mujyi kugira ngo ugenzurwe n'ingabo za MONUSCO nk'uko byari byatangajwe na M23 cyangwa n'uruhande rwa MONUSCO byari byafashe uyu mujyi bivuga ko bigiye kugenzura. Amakuru akomeje kugaragaza ko uyu mutwe wa 23 ugiye kwifashishwa mu kugira ngo wirukane abo wazarendo ndetse na FDLR kuko ngo ari bene wabo bakorera muri aka gace kandi baziranye. Amakuru akomeje kugenda agaruka mu bitangazamakuru hirya no hino muri Kongo ndetse no ku isi muri rusange, avuga ko umuryango w'abibumbye cyangwa ishami ry'umuryango w'abibumbye MONUSCO rikorera mu burasirazuba bwa Kongo ryasabye M23 gukora bimwe mu bikorwa bitandukanye, ivuga ko ari ugukubura cyangwa gukura abasirikare ba wazarendo ndetse na FDLR banze kuva muri teritwari ya Uvira muri uyu mujyi, bavuga ko batazawurekura, mu gihe M23 yasabye ko uyu mujyi warekurwa ugahabwa ingabo za leta ndetse n'ibikoresho byabo byose bikavamo ukajya mu maboko ya MONUSCO kuko ngo ariyo M23 yizeye. Mu gihe kandi ubwo hari hitejwe agahenge byaje kurizwamo n'ingabo za leta ya Kongo aho zaje kugaba igitero ku mutwe wa 23 mu duce dukikije umujyi wa Uvira muri iyi teritwari, aho humvikanye amasasu aremereye ndetse n'amasasu yoroheje. Kuri uyu munsi yaje kugabwa abasirikare ba 23 bikarangira 23 ibashije kwirwana igasubiza inyuma iki gitero yari gabweho. Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Kongo akomeza kunyana agaragaza ko agahenge katari hafi kandi ko ibikorwa byose abantu bakora birimo kugenda biteshwa agaciro n'ingabo za frdc ndetse n'izindi zizifasha, harimo imitwe yitwaje intwaro ikomeje kugenda ikora amakosa menshi atandukanye. Umvaga ni Damu, iyi ni Rwanda News, ngo kora subscribe kuri like share and comment kugira tujye tubana muri aya makuru kandi agezweho.